Maikanem Abilin. Tinapalabas iti panagsarsarita da Victor ken Ella ijay turod. Nagado timbagbaga ni Victor ken kuana may papan iti mammapatay tao. Tinang patay iti ama dagiti gagayem na ken ti apong na Nicolas. Mas daumat ni Ella gapo kadag ito nga ibagbagana. Pinasyarmat ni Bart ni Ella iti asyenda. Masursuron ti balasang gapo kadag iti bagbaga ni Bart. Ket iti panagawid na pinalsiitan ni Victor tinmuging na. Itagagayem at tuwin tituloy tinobela tayo anapauluan. Maikanem Abilin. Anay ko, timugin ko. Nasiputak tinaggapuan ti bato. Iti dayja banda. Palpugan ka. Jablo ka. Natay kamot ngatan no asino ka man ngaglamlamang dita. Ella, kanal buong ti paltog ginangag ko. Asino tinagpaltaw? Diyak ka mo, Mang Ignas. Amangan no ni Bart. Amangan no adda pinaltugan na iti dalan. Anya? Asino ko mati pinaltugan na? Diyak mo. Ay na. Sapay la kumata nagpaputok dalaeng. Ay daytay awan ti pinaltugan da tao. Agyamanak, saan ka natamaan iti panagpaltog ni Bart? Napuntak man yung timuging na. Ti ammo na nga takot natamanak iti panagpaltog na. Iso aday jay, napanen. Intun maminsan, ti matanan ton ti palsi itak. Intun madamdama pero marak dito eh. Aglamangak pa'y lang. Wanya, nang pasyon tinangibaunak kada kayo? Ayan ti kwarta. Ato'y boss. Kasta, ito diyo amin kanyak ti masingiran nyo. Natulog kayo matgayam. Ne, at ang doorbell. Amaan mo asino daytan. Siya kung timapan mangilukat iti gate, alandok. Madam Anita, Senyor Simon, da kayo? Juan, ala, bagkatam amin da ito yung maleta mi. Juan, madam. Apa yan nakagulgulo dito yung mansyon? Salbag kayo! Mabit lang, madam. Tabaw nagdagiti kakadwak ngagdalos dito yung mansyon. Ha! Mananggundaway kayo, matan niya. Amo yung awan kami, ngam di kay agdaldalosan. Tanya ti kayat yo, matangtangdanan latan? Di mat ngamin omay dito ni Ella, madam. Ijay matlatan asyenda ti ayan na. Anya. Kayat ko apayabam ni Ella, Bart. Jak kayat tinakawarwara. Ala, aginanata pa'y mata, Anita. Bayan pa'y lang ti agunget-unget dita. Aginanata, tanabannog ta nagbiyahe. Masurunak nga rod dito'y mansyon. Agasam? Nakawarwara? Apay, anya tinararami dagiti tao dito'y napanawan? Sana bale, tagdalos damot lang. Alakit din. Aginanata pa'y. Anya? Addan da senyora kan senyor? Addadan? Juan Ella. Pasok-sukon na kani madam kanya. Huh. Ala, umaykan. Agkasakaytan iti kabalyok. Anya? Ay saan Jak kayat. Ingkan, ta sumaruno akon. Aggidang takano, kuna ni madam. Isong umaykan. Tagkasakayta iti kabalyok. Tapno na dardaras tama kasangpat. Basta jak kayat. Kabalak tag kabalyo. Inak mangirwar iti pagsakayak. Jak kayat ni makiangkas iti kabalyo. Kakadwa, ipakaamok
Addan, dagiti amo tayaw. Isuadi kay agtugtugaw latan. Wen! Agtrabaho tayaw iti ustaw. Tapno maaya tanda. Nalawag ka day? Nalawag! Katwak! Nalawag! Madam, kumusta? Kumusta tarupam? Anay ko. Madam, apay ngay ngagtong paka. Anya ti aramid mo? Apay, nakawarwara dito'y mansion. Ha? Kuha, senyora. Sa anak anagtali na dito'y mansyon, kabayatan ti kadayo ijay Amerika. Ijay asyenda tinagnaedak. Ngamkit di, umayak agdaldalos dito'y. Apay nga rod nakawarwara. Dabart, ma'am. Isuda tinagiwarwara. Takastada mo't ngamin. Di damot agidalimanag. Ala, agurnos kan dito'y. Agawam, salbag kayo kit di amin. Awan pa'y serbiyo masusweldoan. Oo. Senyor, adda kayo magkayaman. Kumusta kayon? Nasayat lo ta, Ignas. Ala, ika mga ti kabalyom tamapantay di turod. Uwe na, senyor. Sige, umunak at sumaruno ko di turod, ha? Uwe na, senyor. Nagpreso ti angin. Makapasalibukag. Nagmayat. Senyor, kumusta ti panagbakasyon niyaw? Nasayat mo, Ignas. Iniliw mi iti husto di anak mi. Kasta ka day, senyor. Talaga maayo at nadak dito iturod. Ngamin, makita dito dagiti katagtalunan. Nagmayat na buy-buyaan. Senyor, Nagmayat apoy-buyaan tinakalawlaw nga asyenda. Sapay la kumatad di nakinusitan, bay. Taiti ka nito ang mapasamak dayta. Ikatan kan, kas pasorot mi. Saan, madam? Agtalag kayo kanya? Manunatawan na nagkadkadwa tayo. Ita, pagdwa-dwaan dakpay? Sa nakakontento, iti dayto inyawat mo agatad, Bart. Madam. Pasensya kayon. Ngam ibagak tipod no. Kinisayan mi ti kwarta naglakwan mi ti espesyal amula. Ngamin, nagaliwaksay kami, mat. Ken manulang matinaksay, madam. Makitam, naglawagan ti amin, Bart. Kinusitan nak? Saan ka ang mapagtalkan? Mapagtalkanak, madam. Dahil talang ka... Huston! Oh. Namjak kaya't ang maulit ti panagkusit yo. Nalawag? At iti danom, sir. Agyaman nak. Anya tinagan mo. Victor tinagan ko, sir. Kasla nasingpet kang ubing. talaga na singpait, senyor. Ketno iso ti katulungak dito'y dakkel abalayaw. Dito'y asyenda. Kaanakam ka di, Ignas? Wen, senyor. Wen, kaanakan mi ni Victor. Kasta? Madlaw na singpet Wala, senyor. Nagaget Nasayat nga rod no kasta. Kasta ti kayat kong ubing. No kasta? Saanan nga umay dito asyenda ni Ante Ella, Mang Ignas? Adang tugon daway nga umay sumarungkar. Kasanumot nga men. Nagsuble dagiti amo mi. Iso anas ken apag serbyan na ida. Sa bagay Apay, maikawa ka, balaw? Nagrona ket dua talatang nagdaldalos ditoy. Saan mo't kitdi, Mang Ignas? Kabaalak mo ti amin na trabaho dito Wala.
Di kagda nagbaraw. Sumarong karto mutlaan ni Ella. Makitsanda pa. Simang pwede nagiti amo mi. Kat masapol nga ado ti makan anak kapundo. Dito yan. Ija banda. Ija ti papanak. Kumatang kayo itinatag. Natang dito. Bangos. Kumatang kayo. Nana Sela? Dito yan. Nagalasan ko. Nana, aglakla ko kayo itinatag? Huwag, Ella. Nabanugak amang isursursur. Iso kabayatan ti panagininan at ito'y ilaklakok matan Kasta ka di? Kat, kumusta kayo, Nana? Ay nasaya at mat balasang ko. Kat sika, kumusta kan? Nasaya at latamat. Simang pwetenda senyor ang naggapu iji Amerika. Isong ijayak manin mansyon nga agnanaad. Kasta ka di? Kat, dayjay abay. Binak mabalin a pagaramidan iti dakes. Gapu tada senyor ti makalaban na. Sige, Nana. Makitsandaak pa'y ha. Saan ngami na mabalin nga agbayagak dito tiyandaan? Agungat tumanan ni senyora. Ay, uwan balasang ko. Alamapan kalata. Taipay bus kumatan. Tuy lakok anatang. Mapanak iti balay da ami. Sarong karak man tigayam ko. Sapay ko matamadanon ko. Tapit lang, sikang mo, Bing. Sika tayo kayam ni Ame, saan ka day? Wen, Shak. Umay ka. Nagkasakay ta dito'y kabalyok, ta mapantay di balayda. Anya? Umay ka na! Jak amo ti balayda. Daytoy tay dandanin ang gundaway kun ko na. Umay ka uno saan? Ha? Uno ka day, adi mo amo ti balayda, Ame. Sana po, jak amo. Sige, pasapulog ka. Hey! Sayang. Pinalsitak ko mamanong timoging na. Jak namin nakapaglamang. Gaputasi day ganitay. Aglayo na ko ni tibalay dami. Rimwar manan ni senyor. Napan manan ija asyenda. Pag-aayat na tagigyan ijay. Katnimat senyora Anita. Rimwar manan. Nalabit anapan manan nakisugal akadwa na dagiti gagayam na. Aginanak man kit di. Nabanuga ka naglaba. Sino nga taday tagtok-tok-tok iti silad ko? Rimwar mat amin ataw dito mansyon. Agraman da Bart. Inak man ilukat. Ella! Ha? Kunak man no, Rimwar ka! Saan? Nagsubliak, gapukan ka. Ha? Pastrakan na dito silad mo, Ella. Asarita ta. Saan? Tsakayat! Pastrakan na ka di wano saan. Wen mo, kayat mo ka di taidorong ka. Anya? Anya ti mapasamak iti day tagundaway. Gagayem, di uliway na denggen tituloy tinobela tayo na paulwan. Maikanem abilin. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Direksyon Jun Ributazo. Sound effects Isagani. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. Maikanem abilin.